hewan kedua. Ya. Ambil Iqbal, umpan ambil. Baik Iqbal. Ya. Ambil Iqbal, ambil. Ya. Iqbal, Iqbal, tenang, tenang. Tahan, Teh. Tahan, Teh, penting. Ya. Tarik, tenangin. Orang Iqbal, perbaiki, fokus. Ya. Gunting saja, gunting. Jangan kalau menggunting tunggu dia. Tarik, boy. Tendang Teh dulu, dia maju pasti. Gunting, ya. Tendang Teh dulu, masuk atau tidak pasti dia maju. Ya. Ya, maju, Iqbal. Kasih menang nih. Ayo. Ya. Satu kali lagi. Baiki. Ya. Ya. Iqbal. Tenang, tenang. Kayak gitu ada apa? Ya. Tadi malam dan Nilai wasit nilai belum masuk. Ya. Nilai belum masuk. Satu. Angkat. Baik Iqbal. Ya itu. Iqbal. Dikurangin nilai. Iqbal, tenang. Tunggu saja, tunggu. Iqbal, putar saja dulu. Gunting Iqbal. Pasang Iqbal. Ya itu.